Abero alatuan peni nasio nyesabalebe abuo kile nike latuan Julius Ois kolimo kitengesiebe anyamiti alunyare nu epege koteri pege ni dukumini kwantu tukutilo buka do mama ngajen mama bu ali moko ngene ko nay eni wo way ngone pege ko nye pege le get lo buka nyama do mutite mo kitay sek seti yare bi rawna bera nene rokolo ko ni ko nay ke kono gente ne supporta ko nay ay nyam kwarange pangene la palo polo tiangano kiti ko singorit akerta nga kware kya ana chenunguni telekata ske sapole janga pepla yi otaw na otanga chora kina ngor nya isi kapunitis ay du por jaay yari ko ke tuna re polo na tunga na ndo jaay na subu por roko allo makasa ngoro no pu ko no to business ni acham na bangantu na tacho ay lomo kolo sina dawne tunga Elosi logil Hussein Ojono nyesabu lep atiokiso nu eridakito situnga itoronte aswami soiti noi alla ka kisabula rawatani tunga angoni tunga na je politique to la subana ke to anare ko ye mamle sa to lumu de tube itolo mu je tube da nga ige idumu je nga jori nga ngina e dari ko na ma ja ngite be bia ibo nyoba so makina jongo mun do ay tunga lo chori mongi etidi sa takro na amat Eneria kironu buchai atiche pa ke bana di chie abuna ngai lepinati osi kadoni tunga kere anyu ni bone be biakini an ultimatum ber iboronguna buaone nara jenenge lost investigation sai kona yi alo stengaren mamera mikari ke sai kona yi asom konye ke e bakare bone be obucha kwa ikiterene amasete mutane kwa ikiterene apolo ke bone be ejation sine jaya yi ai boyso ngun karai piki pupujo karai ke nakije twani diobore okota yari niche inyomo je yaoni bore nyinali mokini so oli moke giso iye yake dioare elo si chamane baena etengo mutani bore poison anwa ina kini mutani ja dada uni moti ki poison oto na tupana kini borongune nye sei te tuane kile anarisana mpongunu do ja itibora iketro klinike ja kwa no ni boda ne jo na MBLS ai woro na MBLS ngino so ta kera ritwani ngina dex na poloni etwani lo etu mutara era ede kakini jo ubite jo bideka jo bore ara ina kini je poison o wanyi nyamata ngunu ni nyamati jo ingada ko yauti nyamata ngunu police o wanyale karano ele kitu ano yau police odukune committee lebuni ai boykin ai tojo karibe inyobo ai te start beta yakini nyo tungalu arari tojo ke committee be onyo ute tungalu atutu bet ikwa kisai nyesa ka omisho Kanwa TV East Tolbate Date ko Kanyumu ko Kumi District